گەلێک ژن لە باژاری حەسەکی مالباتێ وان بپێویستیا کارێ وانە ji bo kel û pelên jiyanê lewra navendên karîna jinan li bajarê Hesekê ava bûn ji hêla dezgehên civakî û ji wan navenda karîna jinê li taxa Nasra ji hêla navenda biratî ya civaka sivîl. Li vê navendê jin perwerde dibin ser terzîvaniyê bigeştî wek dirûtina cil û bergan û pêdiviyên malan û her wisa darvekirina rism û neqşeyên li ser van berheman. 20 pîrek ser xiyata deribin 20 ser tatrîzê الهدف جê û ev pîrekana wek bêjekarek destê wan ke bikaribin zarokê xwe malbatê xwe alîkariyê bi wan re bikin ji bo van dirûfê zehmet de. Pirtirîn ji van berheman mîna cil û bergên folklorî ne yan bi destan çêbûne û jinên xwediyên van berheman karin berhemên xwe bifroşin diriya pêşingeha de yan li dikanên bazarê de. Xwe libsê Kurdî çêkirin xeftan û paç û hin hûçik çêkirinin û herî gelabî ji xulê êber malê û heta hinek hene çêkirinin ji xwe bi morîk kirin terzandinin û tatrîzê jî çêkirinin tiştê kevin gilkî vegerandin rê tikayê berê rê bi elîfê berê ev tentene neqşeyê danî bû ser terabîza hinek hebûn ji wan esasen berî 10-15 sala berî 15 sala 20 sala şixulê wan bûn û terzandin. û derfet heye ji bo jinên hemû pêkhatiyên bajar goperwerde bibin li ser vî karî. إنسانة متزوجة وتاركة زوجي وجاي أتعلم هذه المهنة لأن أعين نفسي وأقدر أعين أولادي. و هەروها بەرهەمێن رەنگین لەسەر ماسەیان ڕەوشەکێ ددە ماڵان. ده أول شي درسمينن ودورا جيم ديتين سر مكاني ومطرزينن عادي يعني جبو تكايا جبو ترابيزة گاوا ڕەوش ئالۆز دەبێ و پێدەڤێن ژیانێ پڕ دەبن لە باژارێکی دە ئالۆزیێ دژی وەکە باژارێ حەسەکێ ژن نەچار دەبە گۆژە خوەرە کارێکی ببینە داگۆ بژی دارە عەبدۆ ئارک حەسەکێ.